Yes, ibihe byiza reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwe tubana hano kuri Ibakwe Media TV murerekane bwo makuru n'ibiganiro bijye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ku mutekano politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'Ibiyaga Bigari turebera hamwe akantu ku kandi mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo turabanza turebera hamwe uko byifashe tumaze iminsi twabwiye impinduka zakozwe muri ARC cyangwa se mu gisirikare cya M23 impinduka zakozwe mu ihuriro AFC-M23 zose muri rusange aho urwego rw'iperereza rwari ruyobowe na Colonel John Imani Nzenze rwashyizwe mu maboko ya Kamasandakize welcome na ufite ipeti rya Colonel wahoze mu mutwe twirwaneho murabizi ko bari kumwe mu ihuriro AFC-M23 hari kandi n'impinduka zakozwe mu buyobozi bw'amadiviziyo atandukanye twabwiye ko diviziyo ya mbere y'amajyaruguru yahawe Brigadier General Bodwe Ngaruye diviziyo ya kabiri ikorera muri Masisi yahawe Brigadier General Gacheri diviziyo ya gatatu yahawe General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe akaba asanzwe ari na Twayisiwa General Sultani Makenga wagiye gutegura mu operation agiye atandukanye diviziyo yindi rero iri muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe yahawe Brigadier General Sematama no ku rwego rwa Politike n'imiyoborere ministeri zari zisanzwe ari ebyiri zamaze kongerwa zigera ku 9 angira ngo murabizi neza ko tumaze iminsi tubabwira uburyo M23 iri kugenda mu by'ukuri yubaka inzego z'imiyoborere yaba mu bya gisirikare ndetse no mu bya politike dore ko hamaze iminsi hakirwa abakada bamaze iminsi bahererwa amahugurwa hariya mu kigo cya hariya Ikanombe muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru dore ko ku munsi w'ejo havuzwe n'abandi bajya kuri 500 barenga hanyuma ibinduka ziri gukorwa mu M23 ndaje mbabwira impamvu yazo n'igikurikiraho kubera ko biravuga ko M23 ifite umugambi ukomeye turashe turebera hamwe ibice bigiye kuba byigarurirwa ndetse bigiye gukorwa mu operation karahutaka uko bizagenda bikorwa kuva ku gace kambere kugira ku kanyuma n'intego nyamukuru igezweho aka kanya reka tuze tubirebere hamwe impinduka zakozwe muri Uvira M23 isohoka muri uyu mujyi murabizi ko abarwanyi ba M23 basohotse muri Uvira muri Muri de la Ville kuva muri Mutarama uyu mwaka birangira bafungiye ahitwa Luvungi n'ibice bitandukanye byunamiye umujyi wa Uvira mu operaton bikaza kurangira Amerika isabye ko hubahwa umubare w'ibirometero 70 bigera kuri 5 rwose uva mu mujyi wa Uvira M23 yaje kurekura ibyo bice irekura Bwegera Ruberizi Kabonambo irekura Sanje igaruka mu bice bya Kamanyola itibagiwe Luvungi kuko Luvungi nayo barayirekuye aka kanya haravugwa mu by'ukuri impinduka cyangwa se inkuru itari nziza muri ino teritwari ya Uvira kuva ku munsi M23 irekura buriya bice bya Luvungi turashitirebera hamwe ibiri gutangazwa muri aka gace hanyuma ikiri tuza ko tuvi muzini muzingo tonyerukira muri teritwari ya Warikare babwire ko umukuru mushya wa Kateku wakizwe na M23 yarishwe ni inkuru twagarutseho ariko hari n'amakuru ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano muri na teritwari ya Warikare ndaje nyababwireho 5 kuri 5 ikindi mbabwira nuko aka kanya ikisangani mu ntera topo nyuma yuko bivuga ko M23 ifite umugambi wo kwerekezayo haraturuka amakuru akomeye cyane biravugwa ko aha kisangani abasirikare 58 maze iminsi babwira ko bashinjwaga kwanga kurwanya M23 ibi babayeho ndaje mbabwireho 5 kuri 5 i Buruseli mu Bubiligi habere imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi turabikomozaho hanyuma turanyarukira mu yandi makuru kuvugwa muri politike na diplomasi Perezida Tshisekedi aha ngo yanze ubuhuza bwa Angola mu biganiro by'abanyekongo turashe tubife imuzini muzingo hanyuma inkuru yindi yagezweho cyangwa se yavuzweho cyane n'urupfu rwa Felicien Kabuga ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 ndaje mbabwireho nabyo 5 kuri 5 hanyuma arabwira ku nkuru ivuga ko itsinda ry'ingabo za RDF riyobowe na Major General Nyakarundi ryakiriwe na President Faustin Archange Touadera wa Centrafrica ndabwira ko hari utangaza ko RDF kuriye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel aho guhabwa ibihano ni Dr Kayumba Christophe ni muntu ki ndaje mbabwireho 5 kuri 5 inzego zirimo UPDF zagabye igitero ku rugo rwa Anita Among
umaze iminsi ushidikanywaho na General Muhozi Kainerugaba. Ndaje mabwira ibyari byo ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Muri gihugu cy'u Burundi rero ibyo ndayishimiye atavuze ku ndege y'u Burundi yaheze muri Espagne bigiye hanze. Ndaje mbabwire 5 kuri 5. Hanyuma ikindi tuza kuba tukomozaho ni inkuru mbi cyane turuka muri Congo, abicwa n'ikirozo cya Ebola bakomeje kwiyongera, umubare ukomeje kuba munini. Hanyuma turambuka hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko Ubushinwa na Amerika hari ibyemejwe cyangwa se nyuma y'ibiganiro bya President Donald Trump wa Amerika ndetse na Xi Jinping w'Ubushinwa, hari inkuru isohotse y'ibyemeranyijwe cyangwa se gisa n'imyanzuro yagarutsweho cyangwa se yanzuriwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu byombi by'ibihanganye ku isi. Reka tubive muzini muzingo rero 5 ku kandi nongere mbahe ikaze, mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka duhere ku makuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. M23 ifite gahunda yo kubohora ibice bitandukanye bikomeje kugabwaho ibitero karabutaka n'igisirikare cya Congo. Bafatanyije na twirwaneho, birumvikana ni M23 ifatanyije na twirwaneho agace nka Rwitsankuku Pwezero Bibogobogo, ahango hagiye kubohorwa. Amakuru angera haravuga ko agace kitwa Rwitsankuku Pwezero ndetse na Bibogobogo n'uduce turi muri targets ko M23 igomba kutubohora, ndetse biravugwa ko rwose gahunda igiye gutangira vuba cyane. Hanyuma amakuru aturuka muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo yo ku munsi w'ejo kwa gatandatu tariki 16 Gicurasi ku ntambara yatejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, havuzwe ibitero bikomeye cyane byagabwe ku munsi ndetse kuva ku wa gatanu mu gace ka Minembwe no mu nkengero za Minembwe. Ibitero byakoreshejwemo imbunda ziremereye n'izoroheje, ingabo zo ku butaka, kajugujugu z'intambara ndetse na drone za kamikaze ndetse n'indege zagira za drone nyine za CH-4 n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Izi zose hari n'indi drone nahoze mbona bavuga ngo ni Tai Anka, nayo yakoreshejwe cyane muri uku kugaba ibitero mu bice bya hariya mu Minembwe n'utundi duce dukikije Minembwe kuva ku mugoro wa tariki 15 ejo ndi kwa gatanu, ndetse kuva mu gitondo deja hari hagabwa ibitero mu Minembwe bwira bikigabwa. Byaje kurangira bwije nabi, barararwa ntambi bucya batagohetse, nanone bumva ibitero bya drone muri Minembwe n'utundi duce dukikije ahangaha mu Minembwe. Agace kitwa Gitave no mu nkengero zako kuva amasaha ya saa moya zo ku munsi wo kwa gatanu nijoro bwije hari kugabwa ibitero, bucya kwa gatandatu Kalingi na Bidego hagabwa ibitero. Abantu biravugwa ko hari n'abahasize ubuzima, bikavugwa ko hari n'inzu zasenyutse. Ni ibitero bya coalition biri kugabwa ku baturage aveuglement cyangwa se buhomye. Ni ibitero bitavugwaho n'amahanga kubera ko yatereye hagati mu ryinyo aravuga ati ibera muri Burasirazuba bwa Congo abicwa na M23, abicwa n'u Rwanda. Ngira ngo murabizi ko raporo zimaze iminsi zisohoka zishinja M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo kuba arizo ziri gukora ibikorwa by'ubwicanyi muri Burasirazuba bwa Congo, hirengagijwe ibitero bya drone bigabwa ku baturage biturutse hariya mu bice bya Bujumbura. Aha ni mu Minembwe. Muri Uvira ibikorwa biravugwa ko kuva M23 yarekura ejo bundi uduce dutandukanye twateye twari ya Uvira ikagaruka hitwa Kamanyola. Ku munsi w'ejo urujya n'uruza hagati y'umujyi wa Bukavu n'uwa Uvira rwongeye guhagarara, ndetse muri axe za Ruvungi muri Kivu y'Amajyepfo hatanzwe itegeko ngo ryatanzwe na guverineri w'agateganyo Jean-Jacques Elakano wo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, avuga ko ndetse nahoze mbara bitangazwa na société civile, biravuga ko uyu Elakano ari Ruvungi, ndetse niho yatangiye iri tegeko. Murabizi ko Ruvungi hagarutsemo coalition, aho hantu ngo hari amakamyo menshi yavaga mu bice bya Uvira yahagaritswe mu masaha y'igicamunsi cyo ku munsi w'ejo. Nahoze mbona witwa André Byadunia, umwe mu bagize société civile, abitangaza avuga ko ngo hari imodoka zitwara abagenzi ndetse ubwo zavaga mu bice bya Uvira zerekeza Bukavu, cyangwa se ubwo no uyu muhanda nyine route nationale numero 5 uva Bukavu werekeza Uvira.
izi modoka ngo zarahagaritswe ntago zigeze zitambuka ngo bamwe bahise bahitamo kunyura mu nzira zo mu misozi kugira ngo bagere iyo bajya ndetse ngo ni ibintu byabagoye cyane. Abaturage bari guhura n'imbogamizi z'ifungwa ry'umuhanda route nationale 5 Ruvungi, Rubarika, Munanira, Kaziba, Nyangezi. Aha hose bivuga ko ntabwo urujya n'uruza ruri gukora neza ubwa n'inzira zerekeza Bukavu. Uyu guverineri wa Kivu y'Amajyepfo rwa guverinoma Jean-Jacques Elakano yari yatangaje ko uyu muhanda ugiye gufungwa. Agira ati twebwe nka guverinoma twaratekereje maze dufata icyemezo cyo guhagarika urujya n'uruza ku muhanda route nationale 5 nkuko byari bisanzwe ku bantu bavaga Bukavu berekeza Uvira. Iri fungwa ry'uyu muhanda byaje nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bavuye muri utu duce two muri Uvira. Hakaba rero aka kanya twa duce M23 twose yari yarafashe ikaza kuturekura turi kugenzurwa na wazalendo. Mwumve rero ko hatangiye kubaho ingaruka zuko wazalendo na coalition muri rusange zongeye kugaruka mu bice M23 yarekuye muri teritwari ya Uvira. Turi ku updating muri teritwari ya Warikare. Aha naho havuzwe inkuru y'imirwano ikomeye cyane ndetse imaze iminsi igera kuri 3 nkuko amakuru ahari yabishimangira. Iyi teritwari bigaragara ko ishaka kuza kuberamo intambara ikomeye bitewe n'uburyo imyiteguro y'urugamba bivuga ko M23 imaze iminsi ikora ishaka kuza gusunikira abarwanyi ba M23 n'ubundi kwerekeza mu bice bya Warikare kugira ngo bafungure inzira zerekeza Kisangani, dore ko bivuga ko Kisangani bashaka kuyisubiza vuba na bwangu. Bikavuga ko bamaze iminsi bakora deployment mu bice bya Chivangani muri teritwari ya Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bikavuga ko uwo mugambi wo kudeployinga cyangwa se uburyo bamaze iminsi bakora ryo gahanga za Chivanga biravugwa neza ko ari umugambi ugamije kwa advancinga ku gace kitwa Bunyakiri gashobora kuba amarembo yerekeza mu bice bya Warikare, ubundi bagakomereza bagafata uduce twinshi twa Warikare tukiri mu biganza bya coalition banerekeza Kisangani. Ni bitangazwa na societe civile muri biriya bice, ariko amakuru ari kuturuka Warikare y'imirwano araturuka hitwa Burundi ni hafi ya Kashebere. Haravugwa imirwano hagati M23 na wazalendo ndetse yatangiye kuva ku munsi wa 5 bwira barasana bucya kozanyaho. Bivugwa ko ni imirwano imaze kugwamo abazalendo bagera kuri 16 ndetse ikomerekeramo abagera kuri 4. Ahangaha nkuko amakuru abivuga ni advancing ya wazalendo kuri M23 ngo nibo bagabye igitero kuri M23 ndetse babitangiye ku munsi wa 5 hano Burubi ni ku musozi wa Muhanga ni hafi ya Kashebere. Urusaku rw'intwaro zoroheje nini byakomeje kumvikana muri aka gace. N'aka kanya abaturage ntabwo barigera biyumvisha ko amahoro cyangwa se ntabwo haragaruka ituze. Bivugwa ko rero utuduce mu by'ukuri turimo inyeshyamba za wazalendo nyinshi ndetse na FDLR ko biri kugora M23 gukontorora mu by'ukuri umutekano w'abaturage muri biriya bice. Hanyuma ikindi twakomozaho mu bice bya Warikare, haravugwa ibyemezo byafashwe kuri abasirikare bagera kuri 58 maze iminsi mbabwira ko bari imbere y'ubutabera bakatiwe igifungo cy'imyaka 3 dore ko byaha byose bashinjwaga babihamijwe. Bahamwe n'icyaha cyo kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. N'abasirikare bari biravuga ko abafunzwe n'abasirikare 58 bavuye muri 84 bari barafatiwe muri centre ya Pinga ari muri Warikare muri Nokivu bashinjwa kwanga guhangana n'abarwanyi ba M23 no kwigumura ku buyobozi cyangwa se ku bayobozi babo. Ubushinjacyaha rero bwasobanuriye urukiko ko aba basirikare bavuye ku rugamba muri Gashyantare uyu mwaka bajya gusaba guhabwa agahimbaza musiki bemerewe imishahara ndetse n'ibiribwa bitaba ibyo ngo ntibongere kurwana. Ikirengo nicyo bazize ngo ntibyarangiriye aho kuko ngo batangiye kurasa mu kirere mu rwego rwo kwigaragambya. Ubwo rero ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko ibyo binyuranyije n'amategeko, ariko Maître Patient Yeng Nane uri mu bunganira abasirikare iragaragaje ko imyitwarire yabo yatewe nuko barangaranywe na leta. Ubwo rero ku 15 Gicurasi 2026 urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani rwahamije abasirikare 58 icyaha cyo kurenga ku mabwiriza rubakatira igifungo cy'imyaka 3, abari 16 rubagira bere kubera ko habuze ibimenyetso bifatika bibihamya cyangwa se bibahamya ibyaha. Ubwo rero urukiko rwategetse ko abandi basirikare 10 bakorwaho iperereza bundi bushya mu by'ukuri
ku cyaha gifitanye isano no guta intwaro bakaza cyangwa se bakazaburanishwa nyuma hashingiwe ku cyemezo kizafatwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Ubwo rero byari byitezwe ko abo basirikare bazakatirwa igihano cy'urupfu nk'uko byagendekeye abandi bakurikiranyweho ibyaha nk'ibi kuko byitwa ibyaha byo kugambanira igihugu, kuko kuva mu ntangiriro za 2024 Maître Yengonane yatangaje ko yiruhukije ariko anateganya kujuririra kugira ngo n'abandi bagirwa bere. Yengonane we yagize ati rwose kuva ku gihano cy'urupfu ugahabwa igifungo ni ikintu cyiza, kuko iyo bakatirwa igifungo cy'urupfu byari kuba birangiye. Biduha amahirwe rero yo kujurira vuba bishoboka, bahakaba rero cyangwa se bakaba banagirwa bere. Hari icyizere cy'uko abasirikare uyu Maître yunganira baza kugirwa bere. Hanyuma ikindi twakomozaho kuva mu Kuboza 2025 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi ko iki gihugu cyo na Angola biri mu biganiro bitegura abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye bitegura uko bahura bagashaka igisubizo cy'ibibazo byabo birimo n'ikibazo cy'umutekano muke. Ngira ngo tumaze iminsi tubigarukaho. Perezida Joro wa Angola uyu wahoze ayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ayo yabwiye Perezida Tshisekedi wa Kongo ko niba ashaka ko ibibazo biri muri Kongo bikemuka akwiye kwemera kuganira n'abanyekongo bose babyifuza, kabone niyo baba bamurwanya bifashishije intwaro. Lorenzo rero yatanze igitekerezo cy'uko kugira ngo habeho kwizera umutekano w'abazitabira ibiganiro, Angola yabitegura kandi ikanabiyobora bikabera Rwanda cyangwa se ahandi hatari Kinshasa. Muri Mutarama 2026 Lorenzo yakiriye abahagarariye Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani byo muri Kongo, aganira n'abandi bo mu byiciro bitandukanye bitezweho rero kwitabira ibiganiro, akora raporo y'ibyifuzo byabo. Muri uko kwezi Lorenzo yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio Kinshasa kugira ngo agere kuri Tshisekedi amugezeho raporo y'ibyavuye mu biganiro yagiranye n'abanyekongo. Kuva Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga by'umwihariko Minisitiri Tete Antonio yava i Kinshasa, ingingo ntiyongeye kuvugwa kugeza ku ya 14 Gicurasi ubwo Tshisekedi yoherezaga muri Angola intumwa 6 kugira ngo zishyikirize Perezida Lorenzo gisubizo kuri raporo yo muri Mutarama yari yahawe. Rero ubutumwa bwa Tshisekedi kuri Lorenzo buvuga ko atazemera ko ibiganiro by'abanyekongo bibera mu mahanga kandi ko inzego za leta ya Kongo arizo zigomba kubitegura zikanabiyoborera i Kinshasa. Tshisekedi yagaragaje ko umusanzu wonyine Angola yatanga muri ibi biganiro ari ukuganira n'abanyekongo badashaka kujya Kinshasa kubera umutekano wabo, ibyifuzo byabo ikabishyikiriza leta ya Kongo. Kiliziya Gatolika, Anglikani n'abatavuga rumwe na leta bagaragaje ko nta numwe ukwiye guhezwa mu biganiro by'abanyekongo. Bisaba ko ihuriro M23 rihanganye n'ingabo z'iki gihugu naryo ryabyitabira. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yasubije aya madini avuga ko rwose abafashe intwaro bakica abanyekongo bo batagomba kwitabira ibi biganiro, ahubwo ko bagomba gukurikiranwa n'ubutabera bakabiryozwa. Aya madini yashyizemo umwihariko asaba ko ibibazo byaganirwaho ari byatangiye kuva ubwo Kongo yabonaga ubwigenge, kandi ko hakwibandwa ku mutekano, ubukungu, imbereho ndetse n'imibanire y'abaturage. Ubwo rero intumwa za leta ya Kongo zabwira Lorenzo ko Tshisekedi adashaka ko ibiganiro bigenda nk'uko Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani byabiteguye, ahubwo ko bikwiye kugenda ukundi. Aha rero naho hakaba hakirimo icyo nakwita birantega, bigaragara ko Tshisekedi deja yamaze kwanga ubuhuza bwa Angola mu biganiro bihuza abanyekongo. Hanyuma ikindi twakomozaho i Buruseli mu Bubiligi, igihugu gifatanya na Kongo cyane cyangwa se cyumva Kongo cyane mu mpamvu gishyigikiye imigambi yose ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gifasha Kongo mu gusabira Rwanda ibihano ngo kuba ruteza ibibazo by'umutekano, ariko ni n'igihugu gifite cyangwa se kiri kuvuga mu gushyigikira umugambi wo gutera Rwanda Kongo ibarizwamo n'igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu by'abambere bivugwa muri uyu mugambi nka Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Angola. Ubwo rero ahangaha muri iki gihugu cy'u Bubiligi hari inkuru y'abanyekongo baba muri
muri kiriya gihugu ndetse kuva ku gatanu bakorereye imyigaragambyo i Buruseli bamagana imiyoborere mibi n'ihohoterwa rikomeje kubera muri iki gihugu cya Kongo. Ni imyigaragambyo yateguwe n'abanyekongo ba mu mahanga biciye mu miryango irimo Gakondo, EPDH, Diaspora Pluriel ndetse na Congolais, ni Diaspora Pluriel Congolaise n'indi. Rero aba mu itangazo basohoye mbere yo kwigaragambya ku munsi wo kwa gatanu basohoye itangazo bari bavuze ko bakomeje kubabazwa cyane n'ibibazo by'umutekano muke, imvugo z'urwango ndetse n'ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu. Iyi myigaragambyo yakozwe n'abaturage b'abanyekongo baba mu gihugu cy'Ububiligi. Ni imyigaragambyo nabwira ko yaje ikurikira indi yabaye mu kwezi gushize ibera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ari niyabereye muri Canada niyabereye muri Kenya. Bivuga ko abaturage bari diaspora y'abanyekongo b'abanyamulenge bari gutabariza bene wabo bari kwicirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero ubwo rero bari bagezweho n'abatuye hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Hanyuma indi nkuru twavugaho ni urupfu rwa Felicien Kabuga. Uyu Kabuga Felicien wakurikiranyweho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yapfiriye mu bitaro bya Ilahe mu Buholandi, igihugu yarafungiyemo by'agateganyo mu gihe yarategereje ikindi gihugu kimwakira. Aya makuru yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT ku munsi w'ejo, ni narwo rwari rumufunze kuva ubwo yarakurikiranyweho uruhare muri jenoside. Perezida wa IRMCT yitwa Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri ku cyateye urupfu rwa Kabuga, ashyiraho umucamanza Alphonse Oye kugira ngo ariyobore. Kabuga numwe mu bari cyangwa se numwe muri ba ruharwa bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yamaze imyaka 26 yihisha ubutabera aho yakingirwaga ikibaba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kabuga wahoze ari umushoramari ukomeye mu Rwanda yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020 akurikiranyweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Uyu kandi yakurikiranyweho ibyaha byibasiye inyoko-buntu birimo ubwicanyi, ubuhotozi ndetse no kurimbura abantu, byose byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Tariki 26 Ukwakira 2020 Kabuga yoherejwe muri kasho ya IRMCT Ilahe kuko uru rwego ari rwo rwari rufite ububasha bwo kumuburanisha ku byaha yakurikiranyweho. Urubanza rwe rwatangiye tariki 29 Nzeri 2022. Muri Nzeri rero 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rwafashe umwanzuro wo guhagarikwa kumuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera ikibazo cy'uburwayi. Ubwo ariko nubwo urubanza rwa Kabuga rwahagaze, abacamanza ba IRMCT banzuye ko aguma muri kasho ya Loni hariya Ilahe mu gihe yarategereje ko hari igihugu cyakwemera kumwakira. U Rwanda rwo rwagaragaje ko rwiteguye kumwakira, ariko abanyamategeko be nabo umuryango we barabyanze, batanga impamvu zirimo ko uburwayi bwe butemerewe gukora urugendo rurerure rw'indege. Yifuzaga gutura muri iki gihugu cyangwa se muri kimwe mu bihugu by'Uburayi birimo Ubufaransa, ariko ibi bihugu byaramwanze. Ubuholandi nabwo bwagaragaje ko budashaka ko afungurwa, ngo abugumemo. Mbega bigaragara ko ibihugu byari byaramuteye umugongo. Hanyuma ikindi nababwira gitangaje ku rupfu rwa Felicien Kabuga, ubu ngubu hatangijwe iperereza ngo hamenyekane icyamwishe, ariko icyo nababwira yapfuye ku itariki 16 Gicurasi 2026 mu gihe yari yarafatiwe i Paris tariki 16 Mutarama 2020 mu mwaka wa 2020. Nuko ngo itariki afatiwe i Paris nyuma y'imyaka byari hashize imyaka 20 atarafatwa, ariko aza gufatwa kuri iyo tariki rero ni nayo yapfiriyeho. Yego. Hanyuma mu yandi makuru, itsinda ry'ingabo z'u Rwanda RDF riyobowe na Major General Vincent Nyakarundi ryakiriwe na Perezida Faustin Archange Touadera, ni Perezida wa Centrafrica.
Perezida wa Repubulika ya Centrafrica ku munsi wa gatanu nibwo yakiriye itsinda ry'abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda bari bayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi cyo kimwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Centrafrica Olivier Kayumba. Bagiranye inama rero yakurikiye ibiganiro bagiranye n'umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu Generali Zeferin Mamadou. Ni ibiganiro byibanze ku kurushaho gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Centrafrica. Harasuzumwe intambwe imaze guterwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'ubufatanye mu by'ingabo yasinywe mu mwaka wa 2019. Ahangaha rero impande zombi zagaragaje ubushake bwo gukomeza guteza imbere ubwo bufatanye mu myaka iri imbere. Hanyuma indi nkuru twakomozaho, murabizi ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze iminsi gifatira Rwanda ibihano, gifatira ingabo z'u Rwanda ibihano. Ni ibihano byamaganwe cyangwa se byagaragajwe ko atari ibyihutirwa na Perezida Macron ubwo yari mu nama ihuza igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'ibihugu bya Afurika mu bufatanye mu by'ubukungu ndetse n'ubuhahirane. Ubwo yari Nairobi muri Kenya, Perezida Macron yabashijwe ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda. Arabazwa niba ko ibihugu by'i Burayi nabyo byaba biri muri uwo mujyo. Perezida Macron abyamaganira kuravuga ati ntabwo turi mu mujyo wo gufatira u Rwanda ibihano ndetse ntabwo tubona ko ari byo byakemura ikibazo. Hanyuma kugufatira u Rwanda ibihano cyangwa se kugufatira RDF ibihano, Dr Kayumba Christophe uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akanaba umushakashatsi asanga ingabo z'u Rwanda RDF zikwiye guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel aho guhabwa ibihano. Iyi mpuguke yo yahoze yigisha mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho rya kaminuza y'u Rwanda yabigarutseho mu nyandiko yanyujije ku kinyamakuru The New Times. Ni nyuma y'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ya 2 Werurwe zafatiye ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bakuru bazo nyuma yo kuzishinja gutera inkunga umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kwica amasezerano ya Washington u Rwanda rwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dr Kayumba yagaragaje ko RDF yafatiwe ibihano mu gihe bisanzwe bifatirwa imitwe y'iterabwoba cyangwa ingabo zikora ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Ashimangira ko ibihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda nta kindi bigamije kitari ugutesha agaciro izina n'ibyagezeho cyangwa se n'ibyagezweho nazo. Agira ati umuntu wese wize mu buryo butabogamye imitekerereze, ibikorwa, imyitwarire bya RDF mu myaka 36 ishize yakwemera ko izi ngabo zikwiye umudari w'icyubahiro ku byo zakoreye u Rwanda ndetse zikwiye n'igihembo cy'amahoro cya Nobel ku ruhare zagize mu mutekano n'amahoro mpuzamahanga. Mu byo Dr Kayumba ashingiraho avuga ko RDF ikwiye guhembwa aho guhanwa harimo uruhare rwa RPA ayo RDF mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 ndetse no gutsinda ubutegetsi bwakoraga jenoside. Avuga ko iyo RPA itaza gutsinda ingabo za leta yakoze jenoside u Rwanda rwari kuba rwarasenyutse burundu. Ati igikorwa cya kabiri gikomeye no guhagarika jenoside ubwayo byari kugenda bite iyo RPA RDF itaza kuyihagarika. Hanyuma Kayumba avuga kandi ko nyuma ya jenoside ingabo zagize uruhare rukomeye mu kongera kubaka igihugu zirimo kuvura abarwayi, gusana ibikorwa remezo ndetse no kugarura ubuyobozi mu gihugu cyari cyarashegeshwe n'amateka. Yagarutse no ku cyemezo yavuze ko cyafashwe n'ubuyobozi bwa RPA cyo gukumira ibikorwa byo kwihorera nyuma ya jenoside. Avuga ko ari kimwe mu byagaragaje umurongo ngenderwaho imyitwarire y'izo ngabo. Dr Kayumba avuga ko RDF yagize uruhare rukomeye mu kubaka imyumvire, mu kubaka ubwiyunge bw'abanyarwanda no gukuraho amacakubiri yari yarubakiwe mu nzego za leta zirimo n'igisirikare. Yibukije ko nyuma ya jenoside abasirikare benshi bahoze muri FARL binjijwe mu ngabo nshya z'u Rwanda mu rwego rwo kubaka igisirikare cy'abanyarwanda bose. Ku bijyanye n'umutekano mu karere avuga ko u Rwanda rufite impamvu zifatika zo guhangana n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nta muntu usesengura ibintu mu buryo butabogamye wavuga ko u Rwanda rutari mu kuri mu guhangana na FDLR ikorera ku butaka bwa Kongo. Avuga kandi ko RDF yakomeje kuba ingabo za ntibizongera.
bivuze cyangwa binyuze mu kurinda u Rwanda ibitero by'imitwe yitwaje intwaro no guhangana n'ibibangamira umutekano byaturukaga muri Kongo. Dr Kayumba yashimangiye ko RDF tagize uruhare mu mutekano w'u Rwanda gusa ahubwo ko yanabaye igisirikare cya Afurika binyuze mu butumwa bwo kubungabunga amahoro no gufasha ibihugu byugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro. Atanga urugero rwa Mozambique na Repubulika ya Centrafrique aho yavuze ko RDF yafashije mu kugarura umutekano no kuhugura ingabo z'ibyo bihugu. Avuga kandi ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bitanga abasirikare benshi mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro. Dr Kayumba yavuze ko kubera amateka imyitwarire n'uruhare bya RDF mu kubungabunga amahoro, izina n'icyubahiro byayo bidashobora gusibanganywa n'ibihano. Ati iyi niyo nkuru nyayo ya RDF, inkuru y'ubutwari, imyumvire isobanutse, indangagaciro, inshingano ndetse n'ubunyamwuga, kwihangana, gukunda igihugu ndetse no kwitanga. Hanyuma ibya ya ndege Perezida Ndayishimiye amaze iminsi agarukaho, ibi nabyo byabaye agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Havugwa indege imaze imyaka myinshi mu gihugu cya Espagne, ni indege bivugwa ko ari iya Perezida w'igihugu cy'u Burundi, imaze iyo myaka yose. Haribazwa ese iyo ndege kugira ngo ive kuri icyo ku kibuga cy'indege cya Espagne cyahariye muri Espagne birasaba iki? Nuko ngo abarundi bamaze hafi imyaka 10 bategereje iyo ndege yitwa ngo ni Gulfstream GIV, yaguriwe Perezida w'u Burundi mu mpera za 2016, yaguzwe kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se murumva imyaka ishize iyo ndege iparitse mu gihugu cya Espagne. Noneho byari kugira ngo Ndayishimiye ajye ayikoresha aho guhora akodesha indege. Ni indege ifite nimero 9U-BKB yajyanywe muri Espagne muri 2017, imaze amezi make iguzwe kugira ngo hakemurwe ikibazo yari ifite. Igeze ku kibuga cy'indege cya Cuatro Vientos i Madrid, abatekinisiye banzura ko ijyanwa gukoreshwa mu Bwongereza. Mu mpera z'Ukuboza umwaka wa 2022, Ndayishimiye yabwiye abanyamakuru ko abayobozi bo muri leta y'u Burundi bari mu biganiro bigamije kureba niba iyi ndege yaguzwe miliyoni 8 n'igice z'amayero. Barebye rero cyangwa se harebwaga ko niba yakongera gukora cyangwa niba bazayigurisha. Ikibazo cy'indege rero cyagarutse mu kiganiro Ndayishimiye yagiranye n'ikinyamakuru Yaga Burundi cyasohotse ku itariki 18 Mata. Murabyibuka yasobanuye ko mu byatumye kugura iyi ndege i Madrid bigorana, cyangwa se mu byatumye gukura indege hariya mu mujyi wa Madrid bigorana, harimo ko ufite umuntu ufite ibyangombwa by'indege yarabuze. Ndayishimiye yaravuze turumva isabwa kuva Madrid ijya mu Bwongereza kugira ngo kugira ngo iveyo isabwa kuba ifite ibyangombwa. Uwo ufite ibyangombwa twaramubuze n'ubara cyazerera. Ikindi abakurikiranye dosiye y'iyo ndege si twebwe. Radio RPA yatangaje ko ubwo iyi ndege yari igiye kwerekeza i Madrid cyangwa se koherezwa i Madrid, leta y'u Burundi yahaye ambasaderi wayo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika yitwa Sharif Aidala Bokoum inshingano zo kuyiherekeza. Uyu Sharif Abdallah Bokoum usanzwe ari umugabo wa ambasaderi w'u Burundi muri Tanzania muri iki gihe yitwa Leontine Nzeyimana, yagize Madrid afatira ibyangombwa byose by'indege atabimenyesheje ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza nk'uko iyi radio yabitangaje. Iki gitangazamakuru cyatangaje ko nyuma yaho ambasaderi Bokoum yamenyesheje ubutegetsi bwa Nkurunziza ko azasubiza ibi byangombwa mu gihe bwamaze kumwishyura amafaranga yose leta y'u Burundi yamwambuye. Ni ukuvuga ngo yarabifatiriye rero. Hari amakuru avuga ko ambasaderi Bokoum wakoranaga bya hafi na Nkurunziza yagiye akorera ingendo nyinshi mu mahanga nk'intumwa ye yihariye, icyakoze ko hari aho yakoresheje amafaranga ye ariko leta ntiyayamusubiza. Nubwo ambasaderi Bokoum yafatiriye ibi byangombwa rero ngo leta y'u Burundi ntiyamukuye ku nshingano. Perezida Ndayishimiye nawe yamuretseho cyangwa se yamurekeye ku nshingano kugeza mu mwaka 2022 ubwo yamwamburaga iyi nshingano amugaragaza nk'umutekamutwe.
Muri Mata uyu mwaka rero Ndayishimiye yagaragaje ko rwose nta kindi gisubizo leta y'u Burundi ifite ku by'indege mu gihe itarabona ibi byangombwa byafatiriwe n'uyu mwambasaderi, kandi ko igihangayikishije cyangwa se ngo igihangayikishije cyane kurusha ibindi ngo nuko ubwishyu bwa parking yo ku kibuga cy'indege cya Madrid bukomeje kugenda bwiyongera. Hanyuma rero murumva ko kesi y'indege nuko yifashe, ufite ibyangombwa n'uburyo yaguzwe yafatiriye ibyo bipapuro ngo kubera umwenda leta imurimo. Byumvikane ko rero aho kumwishyura uwo mwenda ngo atange ibyo byangombwa, leta y'u Burundi iravuga ko yamubuze, ndetse rwose birasa naho bijyanye naho ubwishyu bwa parikingi bugeze, ngo aho kujya kuyifata bahayireka igakomeza ikabarirwa gutyo, ubwo bikanarangira nyine ipfire cyangwa se irangiriye aho ngaho kuri icyo kibuga cya hariya Madrid. Hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugarutseho gato, Minisiteri y'Ubuzima ya Kongo iratangaza ko icyorezo cya Ebola gikomeje kubica bigacika. Cyagaragaye mu mujyi noneho wa Bunia mu ntara ya Turi, ndetse abantu bagera kuri 80 muri 246 bikeka ko banduye iki cyorezo. Kuva muri 76 Kongo yibasiwe n'ubwoko 16 bwa Ebola, burimo ubwahawe izina rya Zaire, ubwa Sudani bwaturutse muri Sudani, ndetse na bundi buryo ubu bwa gatatu rero nibwo bwagarutse ndetse bwahangayikishije cyane. Biravugwa ko rero abishwe na Ebola bageze kuri 80 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ni imibare ikomeje kugenda itumbagira, ku munsi w'ejo havugwaga 69 gutyo. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, inkuru iri kuvugwayo ni inkuru mbona ivuga ko urwego rw'ubugenzacyaha muri Uganda CID rufatanyije n'ingabo za Uganda UPDF ndetse n'izindi nzego z'umutekano bagabye igitero kigamije gusa ku rugo rw'uwahoze ari perezida w'inteko nshinga amategeko Annette Among ruherereye i Nakasero ni mu mujyi wa Kampala. Ni igitero cyatangiye ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu, aho abashinzwe iperereza, inzego z'ubutasi bwa gisirikare n'impuguke mu gusuzuma ibimenyetso byifashishije ikoranabuhanga basatse inyandiko ndetse n'imitungo bivugwa ko bifitanye isano na Among. Iki gikorwa kibaye mu gihe Among ari mu bibazo bikomeye bya politiki n'amategeko, cyane cyane mu rugamba ruri gukaza umurego rwo guhatanira kuyobora inteko nshinga amategeko nshya ya Uganda mu nteko ya 12. Ibi kandi bije nyuma yuko umugenzuzi mukuru wa leta ushinzwe imyitwarire y'abayobozi Aisha Batala na Lule yemeje ko yatangiye gukora iperereza ku kirego cyatanzwe n'itsinda ry'abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bashinja Among kutubahiriza itegeko rigenga imyitwarire y'abayobozi, cyane cyane ku bijyanye n'umutungo utarangajwe cyangwa se utaratangajwe inkomoko. Abatanze ikirego basabye ko hakorwa iperereza ku mitungo ya Among, uburyo yayibonye ndetse n'imibereho bavuga ko ikabije, harimo n'imodoka ya Rolls Royce y'agaciro kanini bivugwa ko yatumijwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Iperereza rikomeje kandi mu gihe hari umwuka mubi wa politiki hagati y'abanyapolitiki bakomeye bo mu ishyaka riri ku butegetsi rya NRM n'ihuriro Patriotic League of Uganda PLU riyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Mu minsi ishize Muhoozi yagiye yandika ubutumwa bukomeye ku rubuga rwa X yamagana ruswa n'imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta bikozwa n'abayobozi batandukanye babayeho mu buryo bw'akataraboneka. Ibi n'abasesenguzi benshi babona nk'ubutumwa bwerekeza kuri Among. Muhoozi mu cyumweru gishize yanditse ku rubuga rwa X ati: akazi kacu no gukorera abanya-Uganda so kwikorera, sinshobora gushyigikira ruswa, nashyize ubuzima bwanjye mu kaga kugira ngo igihugu kigire amahoro, none ubu igihugu ntikizafatwa n'abajura. Ati nta na rimwe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko hari impungenge ku ruhare rw'amafaranga menshi ari gushorwa mu matora y'uzayobora inteko nshinga amategeko, aho bamwe bavuga ko hari abantu bakomeye bashaka ko Minisitiri w'Ingabo Jacob Obote yasimbura Among kuri uwo mwanya. Ibi kandi byakurikiye ifatwa rya Depite uhagarariye abagore mu mujyi wa Masaka Justine Namere Subuga wari uherutse gushyigikira Among ndetse akagirana amakimbirane
kuri murandasi n'umunyamabanga mukuru wa PLU ariwe Daudi Kabanda. Kugeza ubu rero kugeza kuwa gatandatu nyuma ya saa sita rwose CID na UPDF ntibari bashyize hanze itangazo rigaragaza ibyavuye muri icyo gikorwa, ndetse ntiharamenyekana niba hari abantu bafashwe cyangwa se imitungo yafashwe. Ubwo hari ibitangajwe kugira ngo tuze kuba tubibabwiraho makuru yacu ari imbere. Twerekeze hakurya y'inyanja ngari, mbabwire ko Donald Trump yatangaje ko mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping yamwijeje ko Beijing itazigera iha intwaro Iran muri ibi bihe Tehran ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara. Trump yabitangarije mu ruzinduko rw'iminsi 2 yagiriye mu Bushinwa, yerukagamo murabizi ko yaherukaga i Beijing muri 2017. Uruno ruzinduko rwari rwitezemo ibiganiro bitandukanye birimo ubucuruzi, intambara ya Iran ndetse no kuganira kuri Taiwan, agace Amerika ihora ishaka ko kigenga, nyamara Ubushinwa bwo bukagaragaza ko ari intara yako. Mu biganiro abakuru b'ibihugu byombi bagiranye, Trump yumvikanye mu mvugo iciye bugufi bitandukanye n'ibyagiye biba ubwo yabaga ari kuganira n'abandi bayobozi, avuga ko afitiye cyangwa se afitanye umubano mwiza na Perezida Xi Jinping, ndetse ashimangira ko ari umuyobozi udasanzwe nubwo hari abatishima iyo abivuze. Abayobozi ba Amerika kandi basabye Ubushinwa kugushyira igitutu kuri Iran kugira ngo yemere amasezerano yo guhagarika intambara no gufungura inzira ya Hormuz ikomeje gutuma ubukungu bw'isi buhungabana kubera izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Trump yabwiye Fox News ati Perezida w'Ubushinwa yambwiye ko atazayiha ibikoresho bya gisirikare. Perezida wa Amerika kandi yavuze ko Ubushinwa bwifuza ko Hormuz ifungurwa kuko butumiza ibikomoka kuri petrol byo mu burasirazuba bwo hagati. Ati yavuze ko nabo bagura imodoka kuri petrol nyinshi hariya, urumva ko bazakomeza kubikora. Hanyuma ibi kandi byahamijwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio wabwiye NBC News ko Ubushinwa budashyigikiye ibyo gukoresha imbaraga za gisirikare mu nzira ya Hormuz. Rubio kandi yavuze ko Ubushinwa budashyigikiye ko Iran yishyuza amahoro ku bwato bunyura muri iki gice kinyuzwamo hafi 20% by'ibikomoka kuri petrol bikoreshwa ku isi. Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bassett uyu nawe yunze mu ry'abo bayobozi, abwira CNBC ko Ubushinwa bwemeye gufasha kuganira ngo inzira ya Hormuz ifungurwe. Hanyuma rero itangazamakuru ryo muri Iran ryavuze ku ya 15 Gicurasi 2026 ko ubwato bw'Ubushinwa bwemerewe gukoresha iyi nzira. Ni umurongo wa Iran wo kwemerera ubwato bw'ibihugu by'inshuti gutambuka, ariko bugakumira ubw'ibihugu bifite aho bihuriye na Amerika na Israel. Kugeza ubu rero Amerika iracyakumira ubwato bwa Iran buva cyangwa bwinjira ku cyambu cyangwa se ku byambu byayo. Ingabo za Amerika zikorera mu Bushinwa cyangwa se zikorera mu burasirazuba bwo hagati murambabarira, zerutse gutangaza ko zakumiriye ubwato 72 ndetse busenya ubundi bune kuva ku ya 13 Mata 2026. Ngaye nguko rero reka amashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu cyangwa se kuri iki cyumweru tariki 17 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.